twina mugunda ungi wi ha Ngoriba tutigetie buroti igiri oguo Malindi twatigia buroti igiri Ngoriba twatigia buroti igiri ndikana producer wina video ya Ngoriba kani no korwo hinayo but before maybe ukimesharitie no wega kumaririkania turari uhoro wa ndagika 20 na he kaundu ndironi harathondekwo na hau haratumaga tuthie kahora na kwena kamuhwa barabara yo no iritu onduo kari tondu ni twikite busy muno ino yetwo Thika Garissa highway it is a busy road nikuguo ri kuma Thika guthie Ngoriba ni ndagika 20-25 minutes ucoke wingire mita 500 ukore haria mugunda witu ri na handu haha hena mundu umwe maarufu muno Tiado hivi makete ukoragwo o radio ini magekuyu-ini wakite hau uguthie twike neighbor wake na ni handu prime muno makiria tutigetie buroti igiri turahendia 1 million kuri mundu wa installment akaruta deposit ya 400 icio ingi akareha na mieri 3 no mundu wa cash aruta 900 yes oro cio gakorwo ri sawa na mundu wa cash no mutikiriti kwa ihinda ria mweri umwe no rametumira mbeca na tumere ati wikenda ukona indo na maitho hau naho o icio ciciari kaba twarie o icio ciciari to ni ugakena right koguo ni handu he gutwo Ngoriba na Ngoriba ithini wa Kiambu County that's another thing ndio tukao tukimamenyithia kuria turi Ngoriba hihi iko koguo ni Thika Garissa highway no ni ithini na Ngoriba ni another big town ni handu he gwitwo Ngoriba na handu hau turari horo wa mita 500 kuma highway ti urathie kwambiriria I wish neona video tu urathi kwamberia handu hau urakora aikari na tikari hivi no ikinya handu uguthie ni ukumenya andu ya ure maikarite ungithie kundu ta rure muguthi kuhoya kundu itura ri no ne akwira guku tiga naku nitawigia kanitha iciri my friend we wathi gwitwaririe thina-ini tiga tondu rokarite ya kundu kure kuhana he kundu kungi ungithie gukwire guku guikaragwo tondu undu guthia go ta rugi ngira studio ne menyaga atiri studio ikaragwo ikurigana uria kundu kuhana riu tumere atiriri ati andu aria makite hau ri ni ukuyonera ati nona nyumba iria okay nimona bebe icio bebe ni cicio hau hena neighbor na hena neighbor ungi tutautia tukigweta uria no we woka saitire tugakwira na bebe ici we mundu Ngai no ko ni nguru riu ni nguru kuma ria twire nona nyumba iria handu hande fertile mundu angiuka handite bebe ta ici ni wega makiri it is a red soil koguo we urahanda ugacoka watuika neighbor bebe ciaku koguo no ngure icio cicieri wena milioni 2 no urigio horo ucio no gikigwa vio gukioya kamweri igirira mita urute kana urute deposit ya 400 icio ingiurikie na mieri 3 no ngihota kuriha ciothe ko wina cio ri ikia tugwikira transfer tu taito cie tayari oro cio kurire mwega hatigarite buroti igire peke yake just no ngirora green iria ni irakwira kuria ni mugunda kuria ni kundu fertile kuma haria turugamite nginya Thika Garissa highway haria ri ni mita 500 haya kuma haha turugamite nginya guthie Ngoriba town ni ndagika igiri anyida uri kwena mucie methaka ndi mucie ndona au muthaka muno utiko kwira ni wau uria o turugamite hau uria ri anora kiona wina mita cigana ona we ni ukiona uri no ukombe naguo by the way actually nginya ndo bengi matirabatara gukamatire mahikuria taitu mahikuria ki ni mucie tu yes guko no ni gwakwa maikũnengera cash out wow guko no akiona ti andu ahutu na no akiona uri hahana bebe icio ni ci thiini wa kindu gigwitwo red soil andu red soil na andu hena mai hena thitima tondu ukiona mucie ta ucio ukimenya giakaga hena thitima so maundu maria mundu oragia kana maria matuma mundu agure ri mari ho thiini wa mugunda-ini ucio yes good namba ni 0798008008 0798008008 kana 0729870822 yone na yakahura 0729870822 noti icio ciothe twatangatha ciina title deed guku Ngoriba tutigetie buroti igiri kuria Malindi tutigetie buroti igiri ihenya riaku rigukuithia kimwe gia icio kana hihi cieri kwa wendi wa Ngai na ndeciria tuhana uguri twi sawa kabisa.